Galatiate kyanga Paul lai khak bung thum dan le ginna no Galatia mi haite o kwan hon bum hai amai zena namit mu ngei wa Jesu Christ kil dena kichian tak a la sak zo hiven mo hiailel tak ka hon dong ding dan thil hi te zia kin hia kha namu nangai khia kwa nagin tak zia kun hi chitel na in na hai u mo kha a pan pa kha pan hin ngal in sa in na zo ding wa hia thil thu chi za athon a thuak na hi u mo athon tak na hi tale na kyang wa kha hon pepa le nalakwa thil lamdang hi pan dan thil hi te zia kin hia a hi nangai hiak wa nagin tak zia kun Abraham in pathian aging ta a huai gin na dik tak a simsak a hi tak ma bang in huchi in thei un gin na a omte Abraham ta te a hi u hi huan lai siang de huin pathian in gin na zia kin zentel te siam tang sak ding in akisa chi thei khol in nangma a namte walzol sakina om ding u chi in Abraham kyanga tanchin hoi ana gen kholta hi huchi in ginna a omte ginna mi pa Abraham to walzol sakina om sam na go hi dan thil hi a kinga pe ma te ham senwaya om u hi dan lai bu a thugel teng bang a hi gi gelo pe ma ham siat ina om hen chi a gela hi tu in pathian mit mu in kwa ma dana siam tang a om ke mi dik tat tu ginna in a hing ding chi a hi ziakin chi alang kilkel hi himale dan zo ginna a kinga a hi ke hu zibanga hi pa huaite in a hing ding chi a hi zo hi 82nd Chris ham siatina o ahong om a dan ham sia a kipan in ahong tan kheta hi singa khai lu pe ma ham sia thi hen chi gel a hi bang in huchi in Abraham tung a wal zol na te Chris Jesus zia ka zentel te tung ahong tun thei a gin na zia ka chiam a om kha pen imu thei na ding in dan le thu chiam u naw te o mi hing hi dan in genling mi hing thu khun lel tak leng hi kipsa nung aphel ke wa be lap leng a be lap ngei ke u hi Abraham kyanga le chiswan te kyanga thu chiam te piak ana hi mitam pi tung thu gen bang in chiswan te kyanga achi ke ya mi khat tung thu gen bang in nang chiswan kyanga achi zo wai tu Chris a hi huchi in hiai ka chi a hi hiai thu chiam bang ma alo suak saka hi mang ding in thu khun pathian in ana hi kip sa nung kum zali le som thum hit hong om dan in a hi mang thei ke hi golwa ding thu dan ziak a hi le thu chiam ziak a hi takei ding himale pathian in Abraham kyanga thu chiam ziakin a hi anapia ka hi ke le bang chi thu dan om a hi le chiswan thu chiam na o hong om ma sia tat lek na te ziakin be lapina om angel te zanga palai khut hi kip a hi huan palai him mi khat laka palai a hi ngei ke u hi pathian bel khat a hi dan in atup a hi ke le dan in pathian thu chiam te akal hia kal lo hial hi hing thei him dan piak a om na hi tale dan ziakin diktat na a om ngei ding hi himale Jesu Christ gin ziaka thu chiam ging tate kyanga piak thil a hi thei na ding in Laisiangthou in khelna nuaya bangkim akha khum vekta hi himale ginna ahong tun ma in ginna hong kilang ding a khak khum in dan nuai ven in a hi u hi huchi in ginna ziaka siam itan thei na ding in huaidan tu Chris hon chilpa a hi himale ginna ahong tun in hon chilpa nuai a i om takei u hi pathian ta te Chris Jesu gin ziakin pathian ta te na hi vek u hi no te Chris a baptist lu ta om sa te Chris in
na ki thuam ta uhi huai a Judami a omke a Greek mi leng a omke waya sikha a omke a noblen leng a omke waya pasal le numei leng a omke hi Chris Jesu a navek un pum khat na hi u hi Juan Chris a na hi ule Abraham swan thuchiam bang a go lwa ding te na hi u hi